akose nafasi. Ndugu nazo dhambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Ndugu yangu, ndugu nazo dhambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Ndugu nazo dhambi gani
kandi gongo Yesu yaje mu ngo cyamwemera ariko mabamwemera bose wakizera yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana abo ngo tibazabona amaraso cyangwa ngo n'umubiri ahubwo ngo bazawe n'Imana. Haleluya. Subiramo ngo nta kibazo none dozimana icyubahiro. Haleluya. Haleluya.